Lelapa la bana ba motho ba le babedi ba ba tlhokafetseng ka la bobedi morago ga go ja dijo tse di fetilweng ke letlha la go ka jewa go tswa kwa tax shopong kwa Fredfort kwa Free State. Ba re tirelo ya bone ya phitlho e ne itlhaganedisitswe. Ba re ba ne ba eletsa go itse dipholo tsa diteko tsa morago ga leso pele ba setsanyana bao ba bolokwa. Mo tiragalong e nngwe beke eno, morutwana wa grade 3 o tlhokafetse fa yo mongwe a le mo maemong a tlhobaetsang kwa bookelong morago ga go ja dikuku tse ba di rekileng kwa tax shopong kwa Tshepisong kwa borwa jwa Johannesburg. Maikutlo a na le maswe kwa phitlhong ya makhabujana a mabedi ao matshelo a bona a khutsafaditsweng e leng Palesa yo a neng a le dingwaga di le 4 le kgaitsadi ya gwe Botlhalekutwane yo a nang le dingwaga di le 3. Bobedi jo go kaiwa fa bokamoso jwa bone e ne e le jo bo solofetsang. Ba lelapa ba akanya gore ba ka bo ba ile ba bona tsela ya go rarabolola bothata jo fa ba ka bo ba kgonne go bona dipoelo tsa ditlhatlhobo tsa morago ga loso lwa bana ba bone pele ba fitlhwa. Ha re se fumane sesosa se etsahetseng sa bana gore bana ba bolauwe ke eng hobane motseng mona ka tlo sheba ho na le di-rumors tse tletseng tse implicatang motswadi wa ngwana ka lefu la bana ba hae. So re le ba family ha re happy haholo ka ntho. Sekolo sa Sontaga ga se kitla se nna jaaka sa gale. E ne le bana ba hantle ba tshwana le ngwana o mong bana ba nanana le ka kerekeng e ne le bana ba binang gore ba gaite ba senang mo ferefere. Fa e sa le go tlhokafala ga basetsanyana bano mabentlele a baditšhaba a ntse a tswaletswe. Baagi ba ikuela gore a tswalele leruri. Re tlo bua le community re utlwe maikutlo a bona gore ke eng e ba batlang go bona e etsagala ka gara metso ya rona gore re kgone go khutlela morao re kgone go bana le dintho tse batho ba bophelo bo ba rona bo dependile go dijo tlamehile o bene le tsela mo dijo di rekuwang teng. Bobedi jo bo fitlhetswe kwa dirapeng tsa mokwallo. Mokaptene wa di-Springbok Siya Kolisi a re ena le setlhopha sa gagwe ba lebogela kemonokeng e ba e bonang go tswa mono gae. Kolisi a re setlhopha se tlile go tshameka se ka makgaolakgang a sejana sa lefatshe sa rugby kwa Paris kwa France kgatlhano le England kgantele ba tshotse maAforika Borwa otlhe mo megopolong ya bona. It's more purposeful when you don't do something for yourself. Only when you're adding other people that you don't even know, never even met. When you start playing for others and start doing things for other people, it's not easy to give up. It's much harder when you think of how many people would give anything to be where we are. And, you know, majority of the people in our country are unemployed. Some don't have homes, you know. And for me, not saying we're going to win every game, but giving up and not giving everything will be cheating, not just myself and the team, but the rest of the people at home. The reality is we're facing England and a good England side. So, so we were, and we don't look at history, but I mean, we know that when we were probably, I don't know where we were ranked in 2019, and like Sia said now, any team can beat any team on the day. It's knockout rugby. I mean, this game isn't bigger than the quarterfinal against France, and it's not going to be bigger than the World Cup final. I mean, if you lose this game, you are out. So it's everything to gain. You play for everything to gain, if I can put it like that. Jaaka maAforika Borwa a letile motshameko o ka tlhoafalo mme ga dikgang wa rona Tebogo Phakedi o buisane le balatedi bangwe kwa Mahikeng ba ba letileng go bogela motshameko ono. A tlo bo lebeletse match wa Springboks ka 9 o'clock. Tlo go lebeletse match wa Springboks. Rismalos I believe ra go wina mole. So on to ke bule ya go tshameka 29 today, but the Springboks always we believe in it. Rabatsepa and all the boke man. Pambili. Yes. 2 days later, I'm going to watch it live. Oh. I want to watch it live. I know. The boke, Pambili. I believe in the boke. I believe in the boke. Le rona re ba eleletsa Masigo.
Afrika Borwa e papatlile England mo motshamekong wa bone wa bone wa sejana sa lefatshe kwa Mumbai kwa India. Di-Proteas di tlhomile metabogo e le 400 mo matsenong a ntlha a motshameko. Fa e ne ya arabo mo matsenong a bobedi, England e kgonne go fitlhelela fela metabogo e le 117. Se se ne sa naya di-Proteas phenyo ya metabogo e le 229. Motho se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka X, Facebook, YouTube le WhatsApp. Kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso metsotso e le 15 morago ga ura ya borataro maitsibo mo SABC2 le DTT. Ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa. Wetso gakologelwa gore kanala ya lehae e ya bonwa mo SABC Plus go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.